Mititipon tamo po anting meto nga pamilya, king lagyo ning ipampo aning anak, kampo aning banal Espiritu, ing grasya ning ginuta mong Kristo, ing lugod ning Diyos ipa, ating pamakyagom ning banal Espiritu, manatili siyang parati kaya kayungan. Maya payabak po kaya kayungan, pagmasusyan tayo po ngini, ing solemnidad ning Santissima Trinidad. Kabang umpisan tayo po iting misa, si Siyantala pa mo rin kaya katang kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Itamongan po, magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang buto, at kaya kayo kunin ito sa niyayaliwang. Santa Maria ang Kapilan man Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatid, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamongan siya na king biye alanangga. Manalangin tamo. Pupurianda ka, O Diyos, ipanglubos mayupaya, Kristong ginuwat talapagligtas, Espiritu ning lugod. Bubulalag mo ing kaya kang sarili, king kabubusalan ning kaya kaming pangatao. Agyagan mo king makirake, king kaya kang biye at lugod. Meto nga Diyos at lung persona, manatili ka sana king balayan, amiyubog king kaya kang wangis. Malapit king yatu, apagdala ng biyening kaya kang lugod, itiadwan mi, iba, anak at espiritu, meto nga Diyos, tutu at mabiye, manggaman king alanangga. Pamamasang iban, King Libro ning Deuteronomio.
Moises nga naking balayan. Nung pag-aralan nyo lo, ring banwang may ngalabas, ala kayong abalo o damdaman, amilyari, anti-milyari, king aldong iti, manibat no, inyan lelangan nening Diyos, ingyatu. Atin nawaring tao, antimoke kayo, may karamdam, king siwala ning Diyos, manibatan busal ning api, at kaibat eyamete. Atin nawaring metong mumang Diyos, amigpapilit ilwal ne, para keyo ing balayon, at tulibutad ning aliwang bansa, king kapamilatan ning pagsubok, bageng pagmumulalan. Gero, anting ikityu, depat ning ginung, kaya kayong Diyos, karin king Ehipto. Inya suka yung abalo at tandanan, malibat ngeni, king ing ginung Diyos, yo ing Diyos ning banwa at ning yatu. Ala ng aliwapang Diyos, subali keyo. Inya pamintuan nyo lo, ring kayang utos at tuntunan. Apisyag ku kaya kayo, ngening aldong iti. Ban mipakayap kayo at ding anak yu. At manuknangan, king kapilan paman, king labwad apagkalubna kaya kayo. King amano ning ginu. Maligaya ing bansang pinili ning ginu, ban maging kayang sarili. Ing amano ni Ginu mitmong katapatan at apanaligan sabla ng depatan. Kaluguran na ing hustisya at ing katapatan. Yatu kayayang kakamuan, king kayang pakamal. King amano na banwa melalangyo, aldo bulan, batwin at aliwapo. Melalangyo ingyatu, king metong ng amano, minuto siyamu at sabla-sabla, kayang pepalto. Ginu ingatan na lo, retang makitakot at gagalang keyo, at sablang manalig king lugod no. Iligtas na lo king kamatayan, king panahon ning danop, pagkaluban nong pamangan. Inginu yoing kakatang panaligan, talausok at kambilan. O Ginu, lugod mo kaya kami mo sa ipakit, antinaning kaya kake manalig.
Pamamasang ibot, king sulat ng Pablo Caringtao, Roma. Detang tutuki king agyag na ning Espiritu ning Diyos, anak na lo ning Diyos, uling ing Espiritu apig kalub na ning Diyos kaya kayo, na kayo papalyaryan alipan pa, ba kayong pasibayong mangat mong takot. Bagkus, papalyaryan na kayong maging anak na ning Diyos. Potong ausan tayo ing Diyos, tatang ko, patutuanan no ning Espiritu ning Diyos, king kekatamong Espiritu, king itamu, anak nakatamu ning Diyos. At antina ning anak nakatamu, talapagmana nakatamo ning Diyos, at kayabe nakatamong talapagmanang Kristo, nung darake tamo, king kasakita ng Kristo. Mirakayanan tamo naman, king kayang kaligayan. Ing amano ning Ginoo. Ing ginumanatili kaya kayo, pamamasaking maya pabalita agpangkang San Mateo. Mintala ring 12 metong ayalagad king Galilea at tinaglos laking bundok at tildo ng Jesus karela. Panakit da kaya, siniklaud la arapana, bistaman ding aliwa, mikakunula pa, lepita nung Jesus at nga nakarela. Ing sablang kayo pa yan karin banwa, at ketiking yato, miyabye kanako. Ulinita, munta kayo, at gawan nyo lang alagad ko, ring sablang bansa, binyagan nyo la, king lagyo ning ipa, at ning anak, at ning Espiritu Santo, at ituruyo lang tupad, king sablang inutos ko kaya kayo. Tandanan niyo, kaya beyo ko kapilanman, ang gaman, king kapupusan, ning yato. Kaluguran kong kapatading mayap ng balita, ning kaya katang kaligtasan. Pasibayo po maya payabak kaya kayungan. Medyo pasalamat tamo po uling mila ko ng bagyang lisangan. Salamat po minuran. Nyapin po pakisabi yu po king kasiping yu. Blooming ka pala patsemumuran. Sige po sabihin nyo po. Blooming ka pala patsemumuran. Palakpakan tayo po yung apong Ginoo. Kalupan na po ning sinabi ko nandin, pag masusyan tayo po ngeni, ing solemnidad ning Santissima Trinidad. Nano po kaya, ing malyari tamo pong bakalan, kening kaya katamo pong kapag masusyan. Ini po dimdam ke pong kwento, kinwento ne po nining meto nga kaluguran na pari. Minsan po kano ating meto nga lalaki, ing lagyo na po nining lalaki, doming, idoming, talasawa ya po. Minsan, mag-birthday ya po, idoming.
puntalane po ning asawa na, nga na po ning asawa ng Domeng. Domeng, happy birthday kaya ka. At syempre nga nang makanyan, uling birthday mo atin kong regalo kaya ka. At ingburi kong irigalo kaya ka, munta ka ta beer house. Nga na po nining asawa ng Domeng. Munta ka taking beer house kasi balo ko nga na, mapagal kang magobra. Balang magobra ka pa na mong sasabihan, mag-meeting ka. Nyapin late na kang mumuli nga na, nyapin ngening birthday mo, librida ka king beer house. Idoming po sana bisa, o ning pemilit ne po, ning asawa na. Anyapin intonsis, miras la po, king beer house. Karas na po king beer house, lungubla pa mo po, nga na po nining gwardya king beer house kan Doming. Sir, welcome back. Nga na po nining gwardya. Sir, welcome back. Mi palaway po yung asawa ng Doming kang Doming. Domeng, mumunta ka kinin ot kilala na kanitang gwardya. May kibat siya Doming, aliko nga na, pota migkamali yung gwardya nga na. Kumumunta kini. So linubla po, king beer house. Kaluklok na po lumapit siyang waiter. Nga na po ning waiter kang Domeng. Sir, itabang dati mong order? Mi palawe na naman po. Ingasawa kang Domeng. Domeng, kamaglaram ka na, kumumunta ka kinini, ot balo na ning waiter yung order mo. Liko nga na po, tamigkamaliya mo. Itang waiter, kalako na po ning waiter, ating lalapit babae. Ini pong babae, lepita na Domeng. Nga na ning babae kang Domeng. Sir, dating gawi po ba? Nga na po nining babae. Nga na po nining asawa ng Domeng, talagang mi kapalin Domeng, nako bisa, mi kapali ko buntok kaya ka, mulita na, nga na. So inabit niya po ning asawa na Domeng, linwal la po king beer house. Kay ba't may nabat la pong taxi. Kasakeda po kining taxi, ini pong driver ning taxi, yang akit na Domeng. Nga na po ning driver, Sir, matsura yata yung ikwamong ini. Nga na po nining driver, Sir, matsura yata yung ikwamong ini nga na. Eko po balo nung mabiyaya pa'y Domeng hanggang ini. Eko po balo nung nuka rin Ot akwento ke po yan, kaluguran kong kapatad. Wari po sa sabihan tamo, alang sikreto na mabubunyag. Alim mo po, alang sikreto na mabubunyag. Ning minsan, migising tana mo nga, bak mabigla tana mo, mipakirot tana mo, ingpisala sa likot mo, mamakbong namong minsanan. Alim mo po, inyapin po ding makanya nakaranasan, paga nakadake katamo, na ring isip tamo, ring utak tamo, limitado la. Buring sabyan, biyasang-biyasa ka, balo mo nangan. Agyang pang makanano ka kabiyasa, dakal at dakal ka pamurin, balo. Inyapin po ing misteryo na ning biye, kaluguran kong kapatad, panayang proseso yan. Muadalan king misanan. Alim mo po, alimbawa, kaya kayo pong miyasawa, ko po manwalang nung sabihan nyo po kanako, kilalayo po ring asawa yung aren, king metong mungaldo. Alim mo po, may kadanggang angga siguro ngayon, kikilalanan me pa. Ingke kang asawa, agyang pang malambat na kayong miyabe. Kaluguran kong kapatad, ing misteryo na ning biye, mga namisan, ing misteryo na po ning biye, panayang proseso yan. Makanya naman po, ing Santissima Trinidad, baluta mo po, nanungatin man pong peka masakit, i-explain, explika, king kaya katamong kasalpantayan ng Katolika, yapining misteryo na ning Santissima Trinidad, meto nga Diyos, at inyang atlong persona, makananuta mo pong i-explain ito. O agyang king mathematics sale, anyang elementary tamo, tuturuda kaya katamo. 1 plus 1 plus 1 is equals to 3. Pero yung kapag masusyan tamo ngayon sa sabyana, 1 plus 1 plus 1 is equals to 1. Makanano tayo pong explika ito. Makanano tayo nga intindihan ito. At nung balikan tayo po, ing history na ning kaya katamong pisamban, karakalda na po ring mga biyasa. Alim mo po, ding sinubok lang pakiintindihan iting misteryo ngay ni. Pero balo yu po, dining ganaganang mga biyasang santo, ang gala mo king titil-til, ing pekasikat pong kwento, yapining kwento ng San Agustin. Alim mo po, itamongan po, balo tayong kwento ng San Agustin,
misa na yaldo po, isa nagustin, pakitarukane, pakiisipane, nung nanuya kabaldugan ning misteryo ning Santissima Trinidad. Pero kabang isipane, mi patudtud ya. At uling mi patudtud ya, meninap ya. King paninap na, maglakad ya king dalampasigan. Kabang maglakad ya, ikit nining meto ngayanak, apaniwalandang anghelya kano, ing pepakit kaya. Ining anak, mangulkulya, king dalampasigan, lepi taning San Agustin. Nanong sinabi ng San Agustin kening anak, nak, nanggagawan mo. May kibatsing anak, mangulkul ko po. Nanggawan mo king kulkulayan. May kibatsing anak, lipat ko po ing danom ning dagat, kening malating kulkul agagawan ko. May kibatsay San Agustin, imposibleng gagawan mo. May alipating danom ning dagat, king malating kulkul agagawan mo. Tinalangaya ka ng anak kaya. Tsaka na sinabi kaya, bala mo po, ing gagawan niyo. Lilipat ye po, ing degula na ning misteryo na ning apong Ginoo, king malatiyo pong utak. Kaluguran kong kapatad, o yan po, ing pawagana, ning kaya katamong kapag masusyan. Misteryo ya, ing apong Ginoo po kapilanman, taya adatok king malatitang isipan. Ating kapanwalan tamo po, king Santissima Trinidad. Proseso ya, mo pumisa na yaldo. Manibat po niyang lelang nga nakatamo ning ibpa. Inya na niyang ang gana king padalaning anak ng Yesu Kristo at mipa kuya king krus. Ang gana king padalaning banal na Espiritu. Apig masusyan tamo po last week, king Pentecost. Proseso ya, misa na yaldo. Inyapin po nung atin niya mang pawaga, ing kaya katamong kapag masusyan ngeni, there is more to God. There is more to life. Nanong panagkat po kaya katamo, yapin itang sasalok tamo sana, kening dagat, ning misteryo, ning apong Ginoo. Kwento ko po, anyang 2016, linwal ko po seminaryo. Tinuro ko po, king Mount Carmel, ang po king Holy Angel. Baloyo po niyang tuturo ko, karakal ko po amit estudyante. Ing subject at tuturo ko po kanita, theology. Atin ko pong meto nga karanasan, first day of class. I-discuss ke po yung kanakong subject. Nga ko po karing estudyante, our subject for this semester is theology. Theology comes from two Latin words. Theo means God, and logos means study. So theology is the study of God. Nga ko po karing estudyante ko. Aba, first day of class ating migtas gamat. Tinalakad yung estudyante. Nga na po nining estudyante, Sir, wari po nga pong ginumisteryo ya, taya aintindyan. Kapilan man taya pwedeng panigaralan. Tamo po ba manyayang oras? Kening kaya kayong klase? Baloyo po pekibatan kining estudyante. Nanong pakibat ko po kayo, kinwento ke po yung kwento lang San Agustin, tsaka ke po digdagan bagya, nga ko po kining estudyante, balo mo nga ako, malatila mo rin kaya katangisip, pero yung importante, sasalok ka, king dagat at didinan meng ditak, itang malati mong kulkul. Bakit? Nung nanuya lasa, ing dagat, yamo naman ing lasa, nitang malating lege mo, king kaya kang malating kulkul. Bala mo po king Starbucks, ot magtindala pong slice sa cake, king Starbucks. O tede po itindang mabilog a cake, king Starbucks. Bakit? Kasi, mo neman kailangang takman pa, ing mabilog a cake, bang kanita balo may lasa. Takman niya mong ditak, anti mo neng tikman, ing kabuana. Makanyan mo naman po, king kaya katang kasal pantayanan. Ing importante po, titil-til ka. Ing importante, sasalok kang ditak at lalagay mo. King kaya kang isip, misteryo ne piningapong Ginoo kay ba't katamaran mo pang simba? Misteryo ne piningapong Ginoo kay ba't katamaran mo pang mga di? Tama ka nano ka pa, lakwas menge aintindyan. Ingapong Ginoo. Anyapin po kaluguran kong kapatad, ing panagkat na po ning kaya katang kapag masusyan ngeni, nung burimeng kilalanan, ingapong Ginoo, panigobran me,
ita sanang katutuan na may kilalang lubusan ni nga pong Ginoo, ya sanang maging inspirasyon mo ita. Nung bakit balang Domingo, excited kang sisimba. Balang Bengi, excited kang mangadi. Bakit? Kasi burimeng kilalanan ingapong Ginoo na emo kapilan man akilala, king misanan mong pamanyimba, king minsanan mong pamangadi. Inyapin po kaluguran kong kapatad, I hope, ini pong gagawan nyo po ngayon ditak-ditak, lalalam, ing pangakilala yu po, kingapong Ginoo. Yako po, kaluguran kong kapatad, balo yu po ot migpari ko, ot liguran ke po ingapong Ginoo. Naman po minsan mungaldo ita. Nyapin po migpari ko, belikan king mabilog kong biye. Manibat po niya nga nako, ang gaketang lungob ko po king seminaryo, penandaman ke, ing lugod na ni ngapong Ginoo. Mumisa na yaldo. At potang balikan ko po, deningaldo nga rene. No man po manawa. Anya nga na kami po, manulam kami mong toyo, manulam kami mo puretang tsapeso sa chicharon, king tindahan. Nga ko po kaya kayo may yari kong high school, metong kumu po pantalon, may kuwaking kakapipi, no man po manawa. Pero baloy po, agyang ela manawa, penandaman ke, ing lugod na ni nga pong Ginoo, aldoldo, ning kanakong biye, mumisan ay aldo, nune, proseso ya. Kaluguran kong kapatad, ing kaya katamo pong kapag masusyan ngene, paga nakana kaya katamo, there is more to God. There is more to life. At sana yung maging sangkanita, nung bakit excited kang sisimba, nung bakit excited meng kikilalanan, ingapong Ginoo. Sabyan ko pong tutuke kayo, nung maganakaya po ingapong Ginoo kaya kayo ngene, kasan mo mas maganakaya bukas? Kasan mo mas maganakaya next month? Mas maganakaya next year? Inyapin po sana, tamo papagal, kikilalanan tayo, ingapong Ginoo, king bieta mo. Lenyo na mo po yung kasiping niyo po, nung lubusan nyo na pong kakilala yan, sige po, pakalawin niyo po yung kasiping niyo po. Sabihin niyo po king kasiping niyo, hello? Sige po, lakas niyo po. Sabihin niyo po, hello? Sabihin niyo po king kasiping niyo, tandanan mo, there is more to God, there is more to life. Ingapong Ginoo po, misteryo ya. At sana po, itang katutuan na misteryo ya ingapong Ginoo, yang maging sangkanita. Nung bakit, excited tamong palaging, kilalanan tayo ingapong Ginoo, king bieta mo. Amen. Talakad tamo po ngini. Sasalpan tayo ko. Pantaya ko, King Banal na Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamakding Santo, King Pangapatawad na rin kasalanan, King Pangasulirang Bustan yung ing Espiritu, tayra nakatamong manalangin king ipa, samantalang magsalita tamo para karing balayan ning yato, at ding karelang pamangailangan. Nga tamong makisabi, Diyos ding tao, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karetang maniwala, manalangin tamo king Diyos agya katang igpa, at king igparing sablang tao, at nga tamong makisabi. Para karing tatakot king Diyos, manalangin tamo king lubos mayupayang Diyos, at kapilan man malugod ay igpa, at nga tamong makisabi. Para karing mimisip, ape paimburisan na noning Diyos, manalangin tamo king kabubugtungan ng anak ning Diyos,
amanatili kaya betamu aldo-aldo ang gaking kapupusan ning panahon at nga tamong makisabi. Para kareng manalangin, manalangin tamo kang Kristo at tatalan king sablang upaya karing banwa at kedi king yato at nga tamong makisabi. Para karing manalangin king Diyos karing aliwang paralan. Manalangin tamo king Espiritong mamaleke katamo at mamantabe king kaya katamong pamanalangin. At nga tamong makisabi. Para karing magsalita tungkol king Diyos, manalangin tamo king banala Espiritu, amig salita kapamilatan daring propeta at ning ebanghelyo. At nga tamong makisabi. Ngenya doan tamong sarilitang kapagnasan. O Diyos sa ipami kapamilatan ng Espiritu, ama nalangin ibat ka ring pilubluban mi, ibili mo ring matampang amano ka ring labi mi, at dingustong masabal ka ring puso mi, mipuriya ing lagyo mo, ngenit manggaman king alanangga.
Manalangin kayo kapatid, banding kaya katamong daon, matanggap lara pa ning Diyos, ipang mayupayang totoo. Ginong Diyos sa sambanda ka, meto nga Trinidad ding persona, meto nga yalananggang Diyos, manano na siya nanging kasalpantayanan mi ating sakramentong tinggap mi, pagdalanong kalusugan ding katawan mit kaisipan, itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuma natili kaya kayo, yat nayo ring pusuyo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karino ipa, Diyos king alanangga at lubos mayupaya, masayaming papasyaging kaya kaming kasalpantayanan, king misteryo ning kaya kang kadyosan, bilalag mo ing kaya kang ligaya, anti mo ing ligaya na naman ning anak mo at ning Espiritu Santo, at lung personang pante-pante king kamalan, alang pamiyaliwaking ligaya, dapat meto nga Ginoo, meto nga Diyos, akapilan man misamban kingalang kapupusan mong ligaya. Ulinita, kambeding kororing sablang anghel karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya. Layon makiabe kami kingalang tuknang dang pamamya kapuryan kaya ka, at ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pa, iking panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mula siya naretingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Kristo. Bayo yami dawon ko siyang lubking pamaylasan at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya kaya ka, piraso ne, at binyene ka rin kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti, kayungan, at kananye, itiing kanakong katawan, amidaon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka, at binyening kalis ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikayungan at minom kayo kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti, anting pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan.
Inyang inigaganakan mi o ipaing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, darawon mi kaya kaiting tinapi ning biyating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kaya ka, mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming ansanang misulu-sulu king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banale Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Arsobispo, i Pasiano ing kaya kaming Arsobispo emerito, ding sablang obispo, pari, diakono, relihiyoso, ding seminarista, at ining mabilog a pamilyang kaluguran ng kaluguran, ning kaya kang anak. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling niye at ding sablang mayang unabi, tanggapan mula sa naking maligaya mong harapan, pakaluluan mo kingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king di alanangga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen induning Diyos, kayabe ng San Jose ing kayang esposo, kayabe ring apostol, kayabe ng San Agustin, Santa Monica, at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutu, kagom ning banale Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Mawas tamo pong king ipata mo nga tsuban waking panalangin na tiro ng Jesus kaya katamo. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopa ning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu-Kristong kaya kaming talapangabos. Ipaing ginuming Yesu-Kristo, sinabi na karing kayang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo sa babalik din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayana ning kaya kang iglesia. At pamayapan me, ampon bilugan, agpangking kaburian mo,
ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Ing kapayapaning ginuman atili sa kapilan man kaya kayo. Ipakita mo po ngening misasan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayo nga. Kaluguran kong kapatad, nyo ing kordero ning Diyos, nyo ing milalako king kasalanan na ning yato, mapalad laring mayayawos king apuna na ning kordero.
Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, kaniting kapag masusyan king Eucharistia, pepatakman mong pasibayo kaya kami, ing nasa mong maging malapit, king kaya kang balayan kapamilataning anak mo. Tanggapan mo ing kapasalamatan mi, at king si kananing kayang espiritu, sopan mo king maging labi ning anak mo, amagsalita king kaya kang balayan, karingamano ning pamidamayan at pamipasikanlub, maginging puso ng malugod, amamatad tula, ing kaburyan ng magdalang katimawan at katuliran, dinggamat ng babye kanwanan, at dingbitis ng alangkupas mamantabe kaya kami, kaya kabaning mayalikabok adalan papunta kaya ka, o ipami manggaman king alanangga. Ing ginumanatili kaya kayo, at bendisyonan na kayo ning Diyos, pati na kaya kayong pamilya, king lagyo ning ipampo ning anak, ampo ning banal espiritu, ing misa mi daon ne umena ko king kapayapan. Salamat king Diyos.